Ngithanda ukuthi-ke nginibingelele ngiphinde-ke futhi nginamukele khona la ku-Big Space. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nendaba-ke nje ey'thinte zediski. Hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje-ke mbukeli ngiphethe-ke iy'ndaba ey'thinte zama-transfer. Ngifuna ukukhuluma la ngodaba-ke oluthinta i-Arteta yaso-ke lapha i-Stellenbosch yena-ke uLangelihle Phiri. And lolu daba-ke futhi liphinde-ke lithinte lapha i-Kaizer Chiefs. Kunodaba-ke lambukeli oluvezwe i-journalist yalapha kwi-Far Post yena-ke uMthokozisi Dube uveze ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs amakhosi azimisele ukuthi-ke sayine i-Arteta yaso-ke Stellenbosch yena-ke uLangelihle Phiri. So bathi-ke mabeyichaza kahle labelandisa kahle baveza ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs isemathubeni amahle and futhi kine-advantage ukuthi-ke imsayine yena-ke uLangelihle Phiri. Bathi-ke kunezingxoxo eziqhubekayo between i-Kaizer Chiefs naso-ke Stellenbosch. Bathi-ke iStellenbosch sifuna-ke ukusayina lapha uDupreez umdlali wabo wakudala bathi bafuna ukumsayina nayo-ke iKaizer Chiefs futhi nayo ifuna ukusayina yena-ke uLangelihle Phiri. And kungenzeka-ke kube ne-swap deal njengoba-ke i-journalist yalapha kwaFar Post iveza ukuthi-ke uGavin Hunt umfuna phansi phezulu yena-ke uAshley Dupreez kusona-ke iStellenbosch kuyona-ke le season esibheke kuyona. So injalo-ke mbukeli izo-ke lezi-ke indaba ezivezwe iFar Post mayelana naye-ke lapha uLangelihle Phiri nayo-ke iKaizer Chiefs. And kade-ke vele-ke amakhosi emfuna yena-ke uLangelihle Phiri and akusiwona kuphela-ke amakhosi kuyavela ukuthi-ke maningi amaqembu amfunayo namaqembu angaphandle khona-ke kodwa la e-Afrika amfuna lapha nje eNorth Africa amfuna kube amaqembu akhona-ke la eMzansi engingabala-ke iBhakabhaka ngiphinde-ke futhi ngibale nayo-ke iSundowns. So makuhamba-ke isikhathi mbukeli ngizobuya-ke nama-updates ngitshela ukuthi kwenzakalani ikhiphani ngendaba yakhe kuPhiri. Uyazi-ke mina ngihlezi ngikhona for wena ake ngithi-ke nje danke ngiyazi bongela.